Да. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Çaylo qanday desa yaxshi. Kim bu? Men Qadir akanman. Qanday aka yaxshimi? Yaxshi, qanday tasarruf desa yaxshi. Yaxshi aka. Tasarruf bilan tinchmi? Yaxshi tinchmi? Söyleyece menki daha buna uçsan gerek buna. Yaş ballarını ölçüsün menle bilen. Kimler aka? Oşa men yanında жүрген bir şopur oşa bala arılaşmagan üçün de ziyaret etmişti de böyle yaş balları bir sabah bizlerin arasında kişiler geçti. Siz o ayırgan meçit salıp yaxşı davatlarga çıkıp Oşonda ben ayılda elem de taciyada jiretlem ayılda kenji okulda taciyada жүрген жерден çıkırışıp bulara ziyaret etmişti o yapıp ben ben aytayın degen saydı içine bayağı mopıgı dep bayağı nime kıltasыңар го ошону эме кылып айдаган багым слишком lazım мага келип мага эле неме болуп атат азыр Шашакта чын. анан милициялар иштебейт атат анан мына тудун деп жаады баягында журналисттер баягы немелер слишком эле баягында неме болуп кетти. Чын aka чын. Түшүндүң да мен жаш балдардын эле өздөрүнүн эле разборкасы бир өзүчө шаарга чоңойгон балдар немелер элеке. Просто бу жерден мен азыр чыгышым керек. Сен өзүң деле түшүнөсүң го эми намаздасың. Мен ошондой берки Айбекке дагы ошентип айтып койчу. Айбек врачка бар го. Болду. Айбекке да саламдоо деп кой, мен саламдоо деп айтып койчу. Неме кылбай тургулачы. Итак азыр резонансы кылуу эле азыр ошо силер Айбек экөөң сүйлөсөң эле баягында болушат да булар. Түшүндүм. Хорошо, а? Болду. Болду, рахмат. Түшүндүрүп коеюн экен, болду. Болду.